शेतकऱ्यांचेर अन्याय बंद जावंक जाय। आज देशान 50% लोक ह्या शेतांचेर निंबून असतात। कम्युनिस्ट पार्टी आनी आयटक शेतकऱ्यां खातीर म्हूण 23 ते 26 अशे 4 दीस रस्त्यार देवल्या। सोमारा पणजी आयटकान धरणे धरले। आज शेतकऱ्यांचो दीस। देशभर कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI एक खेरीत भाशेन 23, 24, 25, 26 हे 4 दीस मनयता देशभर शेतकऱ्याक सपोर्ट म्हणून। कित्याक आमकां दिसता एक दीस येयले आनी गेले अशें न्ही, कंटिन्युअसली आमची चळवळ गेल्या 15 वर्सां कमीत कमी 5 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केला। 15 मिनटाक एक आत्महत्या ह्या देशान जाता हे सिद्ध जालां। अशांचे आनी शेतान काम करप्यांचे वावरड्यांचे रक्षण करात ह्यो आमच्या AITUC आनी कम्युनिस्ट पक्षाचो मागणी जावन आसा। सळावली धरण मंगळारा सकाळी तुडूंब भरले। पोरू खंय 22 जुलयाक भरिल्ले। मातसो कळाव जालो, मात गेल्या वर्सा परत चड पावस ह्या वाठारांत रिकॉर्ड जाला। पोरू धरण भरता म्हळ्यार धरणाच्या वाठारांत 30 इंच पावस जाल्लो। ह्या वर्सा 41 इंच पावस रिकॉर्ड जाला। धरणाचेर येवपी लोकांनी सादूर रावचे, डॅमाच्या एरियेन वचचे न्ही म्हूण WRDन टुरिस्टांक शिटकावणी दिल्या। Saravali irrigation dam, as today at 8:50 AM it has started spilling over, and this year it has started on 25th. Actually last year it was on 22nd, say about 2-3 days, but it is actually on the nearly on the same date sort of. And this time the rainfall observed near Saravali is about 1053, whereas earlier it was 781. So this year although rain is also more, and even in Netravali we have observed 1234 mm rain in comparison to 890 in the previous year. Now since the dam has spilled over and now again the discharge will increase, so there will be a lot of flow in the spillway. So we have already informed, we have published in papers for the general public to be aware of this and not to go inside the dam area and to click the photographs, etc. And even Mamladar of Sangi has been informed about the spilling over of the dam. Yeah, Ariel sir. Now the dam spills at a RL of 41.15. So presently it has attained that level. Again, if there is more rain, there could be, suppose a sudden rainfall is there, it can attain another 1 meter height, which can be easily carried by the spillway. मडकय करंजाळे शिमित्रीन खंय कोणे तरी मोडतोड केल्या। शिमित्रीचो खुरीस खंय जमनीर उडयला म्हूण बोवाळ। फाटली कितलीशीच वर्सां धार्मीक सुवातींनी मोडतोड करपी फ्रांसीस सध्या पुलिसाच्या कस्टडीन आसा। आता हो आनी कोण नवो तयार जालो काय म्हूण दुबाव। घेवया एक ब्रेक।